Afrika legeting do kwa sarusi so abatenenti sango a lekel gereni a limbia wa kina okombonga susi zimba baba zimba mama zimba wa bi Afrika kwe so mbala kwa beta journati kwa singa ci dali moti bi Afrika so la sorning ci banga ci makota sango ci biko use lango biko use so ikeda lango bala kono use tizeti bilawu gusa kusala balu se na omana akutali ci akamba tsa sango ne kitonga so idabeta la so ki birisi ala susi ki a fini au kwa ci badalezo social mo ngiti bi Afrika so wala polele a kokapa sorola polele ambata fombata la sorola titene ala legbia na ya chikundu so abatene chi bebe ngondo nando chi ando kwa chi badalezo tikodo siti bi Afrika ida betela so kusala ti sorongola tambula ngbele ibiri na kweko chi be komite na kota ando kwa chi badalezo tikodo siti bi Afrika na gbele chi mokuzi ti badalezo ni veni kota wa kwa chi kota wa badalezo tikodo siti bi Afrika paka simple Mathieu Sarandi ala kinga tene prendre landoni na chi kete penzo bonga na ya chi asango so la kuna litia sangochi dabetela so mbaiki so akilikodro chikota kodo komandati la lobaya ayamba ngbene ibiri milikota matanga ti zingo yam nganga chi zeti kusala wala mois du travail souci à la pecote solani biati kodro aziangani polele na kodo sibi Afrika longo omana tizeti bila ungu sa kusala balos na omana ki tongo sa mina berek bien sona litela mo ki wa berek so batenti akusala so ke ya pakara ani Michel Mwanga sa mi tamula ti kusala ne ya ti kete kodo komandati mbaikindo suka siala godati tene ala zip polele yanga ti ze so batene ti kusala fade a wago singa ti so mpokoti a kota zoti kodro na mbaki ka ke vur na sango mbimbi na ndoni ba kota li cha sango ni kwela baba la mama vora la koso si akokapa na ifa de sona cha kota sango chi biko use lango balako no use ti bila ungu sa kusana bala sona omana ke gofa de so ti liya cha sango ni ti soso agereta sango ni akona ko na molongoni toso bitele fadina lichi asangoti akibirisi ainga polele ala so afina watu kwati badalezo susi aswala tenala lebia na chi kundu so se kya bembende ndo nanduchi maingochi akusala chi awatu kwati badalezo na kodo se bia fika ida betela so kapati songola biri polele na dawancha kutazo ti kodronga na chi kodro wande atambula na sele chi mokonzi ti badalezo ti kodo se bia fika kuta wa fangombichi na dasenda gigi ti bia fika paka simple match sarandi chinga tene tonga na si matanga ti songo fina watu kwa tibadalezo so limite ya legbia na fini kundu chala tambula ikizilege mwana wa gosinga chi tonga na Flavien Abugisi na lege chi limonti ken prival likundu ti kireti asane sango ndandoni ayekibiri lango balako na akotinje so iyekeda sikapa ti sorongo ala so alimbi duchina chi kundu chi awa badalezo abagigi ifana ala so ungo chi ala kwe alimbi bale akona osio so asoro ala na pekoti kapati sorongo awa tukwati badalezo so asoro Jean Stéphoré Mapenzi so leke watukwati badalezo si bibo entonga na kozo komo konzini na pekoti loike eye Isaka watukwati alezo chindele so logana molongo use si honorable Bernard Djila angbana ni balota na mbrambra chala so ayetiga awa batangiza ti ndokwa so watu kwachi badalezo chi boda baksi bonzo se asorolo tongana kojo kester elimbi chi warana pekochulo watu kwacha lezo Christ Eric Gallo solo gana iriti kaga bandoro chala so adeka patika ngo awa sungo tondo ayeke watu kwa chi alezo chi bongasu Armand Maurice Bazambo si asorolo ala so soro ala tongana a membre ke warana lini watu kwachi alezo Maxime Sylvain Balenda na sina pekochulo elingbeti wara watukwati alezo Virginie Bandeko solo gana ireti alindao gati beti bergeso aitati watukwati badalezo muna mi confiance si asorombi tono kozo ko mukundi ala baleur so ala sorombi mberizo agape batizo kwa ida tene molimi na kwani mosara ake kwaso misara lani ya ngota asara ngu kulaso bi boto certificate me mikiri azida me ala inga tol mosara ngu kusumo kiri akon joni mo be me don joni yesi akda so yi sarande me kwaso yi sarande mamboko na boko na beleti mo konjuti tene yi sara si badali zo golanduzu si isoranji mingi na ya na ligi tene amunga nguna kodora amunga nguna ngurubia tene kodoti ya mai akedi tene iunda na itati badali tene zo kumingi agana kwa ba na kongondati tene tilo mokunziti atenteni so awi tati badalizo akagana kwa pepe adibo inga pe igitinga nyasinye titene isara
cause kwa ni la main mbiye ti tene bi profiter na unda sola unda mbi tene bi pika sako na dikala la sosi igala si umma sana hotela bati akinguku alinga kwa ni akingangu bati sarango tene hiyo ake senge me kwa ni akingangu bitimula bitipika sako na dikala inala kwe sarande kwa maboko na mboko nga aussi na zo a collaborateur ti biane tene si batango ngiza ayeke ngangu mingi loso asorolo si badona ndo chikunduso afa tene ni lingbi ti sara kwe ti tene ngiza ti kundu ti badalezo alingbi ti sara kusala na ni nzoni tene ti maingo ti ndokwa so tene biani ti tene mo duty so mo ketona mboso ke giregi ti bata bio ti Assemblée nationale qui nginja il faut l'être noisi et taraba Assemblée nationale a que quota institution qui hautement politique pour ce soit confié dans bini lasso sarangoku sumbi que l'Assemblée là ni occupé poste sous pendant gota bisara quoi cour de compte à auditer quoi sumbi sara à mon avis carte blanche c'est-à-dire bisigi moboko timbi avuru bi toucher été tapé bi toucher été Assemblée nationale aïta timbi député à mon avis kitus par légota na légitime kwa sumbisara imbi penser à que gina légitiam iso kwe la soci akutazu aza confiance na kete mbi titene mbi kiri mbi bembe ndona ndotingi za Assemblée nationale donc à que meni fini kwa nambia donc à la retour à que naturel ça veut dire que quoi ni peut-être amena fini ngo ba doande da ceux qui zande na c'est dit que awuru so mbima mbi on atina pekotimbi image Assemblée nationale mbi vurande tarala dans la que ma dimba penser mbi gati tene que gilege ensemble na kuta zu Assemblée nationale na bisni titene sara kwa moboko na moboko parce là comme moboko oko akimusiri na lap sorongo awatu kwa tibada lezo so afabia ali confiance so a fombala amuna ala confiance a lingbi tipuso ala ti sara kusala tala na legeni tene ti fademberila ala lingbi ti sara konde na dawati awa be Afrika so asoro ala Bala maimbala kwena cha sango chikodoro ikiguvadiso na sango so abateneti lekero gereti ambiti chungu na kodo sete bia Afrika ti dabeta la so wakade kwa sa kisa kusala na chikundu so abatenti lekero gereti ambiti chungu na kodo sete bia Afrika awatere laso bikwa uselango balos na balakona useti ti bila ungusa kusana balos na omanaso brimpri na kutando ti ten kobenga ti yongo de dengu wala gem résidence na batati bonginda lina ki tena la buli ngala fa pokocha tondo ti kusala so sara na ti anguso onga titene ala fa apialo sosi ala limite na lugerani dalichi anguswa ke ga la ko dalichi mango kusala sosi abatene ti ambeti tingu le kerongo gerati ambeti tingu na zo na ko de siti bi afrika e dabetela so kapa zo so zi polele yanga ti kapa ti buengolingo so ke mprepre kota wainda so akisa kusala na ndoka berigba so abatene ti ayati kodronga na kambingo kete ayati kodro so ke paka symphorien gamma pialo solo gana ereti beregani ekizilike mwati na banga na masango na ndoni kapati tsingo tere susi a bombi ala swaike amuzu voko susi ungotsala asi balumenu ndoni susi ala lunduna yati ando kwati letandende ala swaike ngana iriti ando kwa benebia ala swaike sakusana yati adagbata awa mungo mboko na legiti koforo ngana ala swaike sala kusana yati sanduku ti dunia mobimba aike ti ba pialo sondoro irni aike ikla susi aike mi pialo ti kodroti zamani sondoro irni aike NRC so abateleti mbombo ngana tenti neneti azu susi aiti ngangu asinara na legeti warango na ala nzoni ndoti duti ngana legeti mungo na ala agbaku wala ambiti tingu salingiti mu pasa na ala titene ala duti yamba ifanala ndati kapaso aiketi tene a mungangu na kusala susi abateleti mungo mbeti tingu na mulingiti kodro tive Afrika senge ngana legeti apialu susi alimbiti tene a mbombo na kundu susi aike bembendo landoni bungi so sara nga penso ati tene zala sisi mene kundu susi ake banu na ndochi yeso kwe asukwe a partenaire chi wara ala salu na kodro wanaga wala chi koro chi tene aiso kwa la sara ndochi tenchi mbe chingu
warambe chichi kwa warambe chichi mariage warambe chichi divorce akazuna tamna na legini tunga so si gouvernement lingi inga tene partenaire wala ka sara kwa na ndoso na lawa ninja so amuni abefani ake okay akamwanda legi na nguru gwaji tene tunga na simini partenaire akana bria we mena kra gankor tene na bria si akra sargi même kwa so si partenaire so ake kozu asar nyape a mbeti so kwa si izana gbecha itachi tene ala bemeni na nduni sa ke zoni izana gbecha kota zuko raz sumo boko na nduni on se ala yeda na pokoni e ke monde jitene e pusu na devancha kota zuko rala sumo boko sala dawe pa de sana kusala itonda ni bia na ona acha pe alo so si isara niso titene e muna acha ordinateur a donné na we e ganani si gina dagbata koko olisite na la gwala vo registre mais na dagbata koko legicha imprimant na legicha ordinateur so simuna la ala limbi sara mbi sur place sa gunani na ala saka fa mangaji tene asuma boko na gbenawe sala kiri agasar na kusala yeti dabela suka paso a bagigi teneti mungo momboko ti bombi ti kodroti zamani susi abate tsala susi akbiandu tsala sonduru erni avec NRC. Ikofati suna sango ti se wati da betala sungo tela kwa singbambo kutonga so awa bia fika so ke vons a partir ilumina que bia fika se zubiri bia lainga da zubiri la lainga so on ayati la parati tene ala gona bageti jeda so ki likodo pour so ti Arabie Saoudite tene ala ko kapa lega ko tonati afombala awa musulmi ti dunya mobimba so ke tembe teretala na bageti Arabie Saoudite tene adisnati kota sambela tala so eni aj so si ake bagigila ko na tingu okoko ndalini lo so ikizilege mwana lo so si lo ke comme constitution le kregere ti kapa ti ongo ti amoninge ti kodo se bi Afrika so ke vont a partir musulmana kodo se bi Afrika na bageti jeda likodro pour so ti kodo se ti Arabie Saoudite so lo ki fana itene na ndoni e ke malo na legeti sekpere perati akocha wa kusinga ti so ke chakwa Rockefeller ngosala ngeke ndate ngwa ko na legete bungu tinza pati musulmi a musulmo so siaka na ngango ti gongoni so aka na mosoro ti gongoni ala kana njone santé ti gongoni so ala goiti tene ala futa na amena agence so ki ke mene représentani mais ko so ala bani atlekere na beti contre na beti gouvernement contre et quoi tu so aka na beti ministère ti administration du territoire et kuta so kana dini ko so aka coordinateur bi aka ministère administration du territoire ti la so aka Bruno Yapende. Et donc à la bas à service la police à service aéroportuaire à la bas gendarmerie la police eaux et forêt à tout état tout à mobiliser la santé affaires étrangères à la quoi à yoro mboko na quoi c'est là bas soit que correti là si à l'écrit quoi à que tenta musulman ba à que ça il tenait à faire côté contre là ils sont ça là du correti à état musulman Centrafrique là à wa Afrique on connaît pas ça les correti à que correti que correti sambela iki na ita sisa ke musulmi iki ngena ita sisa ke awa kristo ala ke mingi kwa gina nzapa ako yesu negosi ikuguna place aussi ikudi tutu nzapa asala ba place ikudi saka place ke sacré aka place ka pokotia a so a prophète Abraham aka prophète kuta prophète nzapa donc ikuguna place la so akisi nzapa fani ikututulala ikunda series ko ikunda yengo terena militi ameli ngi ko parce que yengo terena sen yitera parce que ko se pedu ngende bako ikunda tene igumbi tere iko ikameli ngi Centrafrique ako isata koroti yage war mosor na koroti yitera koroti a développer aguna deba isigina taita gusu so kengo tereso birso a onwe iko ikameli ngi ko ako iko ki meli ngi et que beti tunduti pour trois gina nzapa ako et puis igi koroti Centrafrique ako iko ki ndendeme iko ibimbi gina ya Centrafrique soti aka koroti sosi ikina nguso bi conseil appelé aka ngambo oku ala bala ni ndiso na 2013 so na so wusu sakina koroso lani ami appelé ran groupe et na pokoni si ko mati kete aita go amena kina kodro wandingi agwangi na nguso igai wara azo bangu kuso awuwa tangata nguso ko ya la encore na nguso encore organisation ka pendermi ala ba yigege so ina ga sirri buburungo ndo ke dafa sirri ke dafa ala ba même famille aga même gi pepe a famille ngane giyika donc a permettre de façon à sar quoi et musingila mingi na so tok na service aéroport ge so ina sar quoi mboko na mboko mingi ke commissaire aéroport ge na collecte su quoi na terrain il monter la police na tangata collecte su tok na plateforme aéroportuaire na asegna social le kerger quoi so na iya ko si ko na ganjoni et musingila mingi na ala et musa ko na la mingi beti ko njero
igufatiso na sangochi kodoro wande ti dabetsa la tonso telefona zingo li tia sangochi ke laso sik duna mobimba da sara lango use bikwa use lango balako na use tizeti bilawu busa kusala balasa omanaso matanga ti dabe na kwimba kusala sosi awanganga kisana duna mobimba so mbimbri nanga ti mundu tendela na infirmier kusala chala mingi titenela na mutonga na zo si sozo na fini na yati ti ngangu ke tonga sosi kotando kwa ti bendo gigi ya banza zoni tizala ngoso yamba titenela adabe na njodi kusala kwa sosela kisana na vurube titenela so fini ti afombatala na duna mobimba nga na mbage ke mande tene na ndoti kwimba kusala so ke poro na mbage ti kodo siti Nairobi li kodro por so ti Kenya so abondo ndo ko bere amina bia ti kodro ti duna ti Afrika so si akokapa na yani titene ala guli mbimpri na ndoti maingo ti akusala so abatene ti dengo buze nga so abatene ti fango yaka tonga na si akpa kodro ti zevoko alingi titene a bondo na ndoti apialo wala la lugera ti apialo ndende so alingi tena zingo maingo ti akusala ti ekonomi na bakodro ti zevoko tinga tene mimbi na ndoni akocha wa gosinga ti junior maliavo so rokot sango akonako loke kiriti vunga na isango na ndoni matanga so amule gina wanganga so a igala infirmier balti akengba kusala so ala kisala teneti seni ata so a kusala na kengangu na ala kemungangu tsala ngana ingangu tsala koti tene ala sara si ala so finiti azu sepilango matanga so nga akengu tene akere singila teneti ay so ala kisana yati atanganga ngana ndu so azu akewara seni ngameni sangoni bati adiati kodro sisi ti Afrika ngana ngoro biatala so na popuni biati kodro ti be Afrika tawa fangambeti ti kombe pakara Faustin Archange Touadéra aduti na tereti biati kodro ti Kenya William Ruto ngana biati kodro ti France Emmanuel Macron apikangwa patarati ala ti laso aluti mingi na nduti akota so kodro sisi ti Afrika doti sara ngana atene ti ekonomi biati kodro sisi ti France na yati ngotene ti lo fati lo tene kodro ti lo akimwande meni nginza so asara ngundangu baluse na utati nginza so akitambua na Europa ti tene amungangu na kodro sisi ti Afrika ti dumai na tene ti wa ateneti a intelligence artificielle ngana teneti ekonomi batango agbako apikango patarati laso alutinga mingi na nduti teneti seduti ti kobe teneti seni ngana ateneti siri ngana kango patara na popoti akodro sisi ti Afrika lekengo geti kapaso iko jomi na kodro ti alaso aketene yanga ti munju ongwe na kodro sisi ti Afrika afati logi kwenga lengo songo na popo kodro sisi ti France ngana ti Afrika atana ndoso aketene yanga ti munju France da pepe babala mai kai mo tonga soko je kapatia kota sango so sindo kwa service ta sango na dali motibi Afrika rokotoni sale kiregereni na yanga chimbi vunga pokona la eke gufadiso na use kapa na ngingire sango chi ngengere sango chi na yachi akota sango chi la kuiso ake muna ilege tene mula parati ezu na baki chimbaiki so ake likodro tikota kodro komandati la loba ndo sokasi yamba mbena ye biri biko ako lango balako na ko tizeti bila ungusa kusala na manaso zingo yanga polele chi akusala nzeti kusala wala moi du travail so atambuna la belechi belegbe so batene chi akusala nga na maingo chi seduchi chawa kona kodo seti bi Afrika so ake paka Annie Michel Mwanga so na terati ke waram ngambini afomba lo beleg bia somo pokotilo ngana kuta zuti kodro ngana ti kodro wande titene amula lo kota legi titene lo zipolele yanga ti nze ti kusala na mbage ti mbaiki so ake na soko mo sigi na mbage ti mbongo ti kodo sese ti bi Afrika ndali lo so awago singa ti eredis pengu yengle na Cleo bambu asupe amupoko ti akuta zuti kodro mbage ka rokoto sangu na ndoni la kikiri titena asayin sangu sinimbi titena inga brimpri so tamula mbena ibiri na mbage ti mbaiki imala andaka ti mitena ilondo pepenati ketek penzo mo fade si ti wa terenda cha sangu so kwati ndoka service cha sangu ale keregereni ndali ti asanguni na ngati mundi tendele alingbi lako ti ba ngati ma sangu ti nando banda tere TCF nganando banda tere ti YouTube kana ndo banda tere ti ndoka be so baten cha sangu eki wa tere na ti ketek peze mbonga alangba zoni mbaiki kota kodro komandati lobai so ayo brasi ngbango ako na mbrambra na gbata ti bongi ayamba na bikwa oko so mbeni bumbi
so alondo na bongi so na lini gbenyon bia so si abatene ti kwa ani Michel Mwanga na tere ti lo ministre résident ti lo bai Laurent Sissa Magali amolenge ti kodro ti mbaiki na akota zo ti adagbata ti lo bai aga gbani ti yamba akota zo ti nguru bia so nga na azo so si ayeke na peko ti ala na peko ti adodo ti kodro ayeke mungo tënë ti mokonzi gbata ti kete ngwe ti mbaiki so lo fa so ngi asibe ti lo mingi ndali ti so si asoro kodro ti mbaiki ti sara kota matanga so na peko ti tënë ti lo so lo ga na iri ti asyndicat ti atravailleur ayeke mungo tënë ti gbenyon gbia so aba tënë ti kua so lo kiri singi la na amolenge ti mbaiki ndali ti so si ayamba ala nzoni nga lo fa so asoro kodro ti mbaiki ndali ti so lo bai ayeke na amosoro mingi so ayeke mu lege ti tene ekonomi ti be afrika ague na dawa nga na apia lo so si aba gigi na ya ti lo bai mbri e compete nga na ikpengba corridor 13 nga na centre ti transformation en agroalimentaire ti hundi na ni gbenyon gbia ahunda na wabe afrika so si ayeke na ya ti lo bai ti sara kusala nzoni na be ako ti tene be afrika amai e makota zo ti nguru bia so na peko ti matanga so i ga ti tene i za na c'est mois du travail so si gbia ti kodro alonse ni na le 6 mai lani na bangi donc ape ti ngbagi adua ti ngbagi na bangi ape il fallait du ti na ya ti kodro ti